Quai è Helvetia. Ella simbolisesce la Svizzera. A nus declara ella co il Cusegl federal funziona. Nus vivain in un mund de comunicaziun fascinant e nus farein sez part da quest mund. Nus scrivain in chats, farein posts e tweets e trametain fotos. Sco persunas privatas pudain nus per gronda part decider sezas co che nus vulain comunicar. Der il Cusegl federale quai naturalmein auter. Per el dati claras reglas. El sto informar la popolazione davart sia politica, quai pretenden la Costituzione federale e differentes leges. I va per trasparenza. Il Cusegl federal sto informar davart sias decisions in moda activa ed obiectiva. El sto numnar per ce motivs che il proceda uscia e becauter. El na dascia tagentarna gut. El sto erstarna schina funziona bec tot uscia sco quai chi dues. Nus, sco burgaisas e burgais sto in savair, nua che nostra regenza stat. Gistan in una democrazia directa e qua è fitch important. Nus votain gea 3 fin 4 giadas per on davart las facentas dal Cusegl federal e dal Parlament. Mo, se nus ciapin de ce chi s'attracta, pudain nus formar nos agna opinion. Il di d'ina sesida dal Cusegl federal è la comunicazione intensiva, quai ne bec sorprendent. Il Cusegl federal conclude per part passa 100 facentas durant in sulez di da sesida. Già durant la sesida venien publicadas comunicaziuns allas medias. Ultra de quai dati dossiers online informaziuns complementaras ed infograficas. Per ils temas, ils pli importants s'appresentan las comembras ed ils comembers dalla regenza davant las giornalistas ed ils giornalists. Ensemen cun ils 7 departaments meinen il pledader dal Cusegl federal e la Canzlia federala questas comunicaziuns dalla regenza. Naturalmein ni cege il Cusegl federal oz las medias socialas per sia comunicaziun. Uscia esi era avanti una votaziun. En lep Vote Info porge il Cusegl federal las informaziuns ufficialas davart las votaziuns federalas. Pia ils texts dal carnet da votaziun sco ils videos d'explicaziun. Oh la la! Jau è gist chatta 2 cusegliers federals con lor fotos in Instagram. Neanche usce mal. Però sai jau far quai bler meglier.